برنسيبا سي تایبەتمەندیên rastî ji bo ku em jiyana herheyî biceribînin û ji mirina herheyî dûr bikevin, divê em hemî di gunehên xwe de tobe bikin û diyariya Xwedê ya xelasiyê qebûl bikin. Çavkaniyê vê prensîpê gotinên rasterast ên ku bi hêla coseyê ve hatine gotin. Dema ku ew hilkişiya Urşelîmê di heman demê de ew tiştekê ku tevahiya peyama nû tekaz dike ku prensîpa tobekirinê rastî ne. Mizgîniya Lûqa 13 du bûyerên pir girîng tobe dikirin û bi behsa şûrûveyên Îsayên li ser wan dikir. Mizgîniya Lûqa 13:1-5 tobe bikin, an jî na hûn ê helak bibin. Di vê demê de miroveke li vir li ser celîliyên ku Pîlatos xand wan li gurî wan tevahî keribû jî di gotinên Îsa bersîvê wan da û gotin: Ma hûn difikirin ku ev celîliyên ji hemî celîliyan gunehkartîn bû, ji ber ku ev êş kişandin. Na, ez ji we re dibêjim, bila heta ku hûn tobe nekin, hûn ê hemû jî bi vî awayî helak bibin. An ew ê 18 yên ku birçî Selûmî ketin ser wan û ew kuştin. Ma hûn gemûn dikin ku ev hemû mirovên li Urşelîmê rûdinin sûcdartirin. Her du û ez ji we re dibêjim, belê heta ku hûn tobe nekin, hûn ê hemû ji vî awayî helak bibin. û Pîlatos ew agiriyê Pîlatos ku Îsa teslîmê xaçkirinê kir û ev yek ji me re derbasî cehûriyê wê di ber ku hevvedêtî di jiyana wî de hebû. Gava ku wî çêroka celîliyan bihîst, persîv da: Ma hûn difikirin ku celîliyên ji hemû celîliyan gunehtirin bû, ji ber ku bi vî awayî êş kişandin. Hestên giştî ev bû ku xerapî tê serê xerapan, ji ber vê yekê wan fêm kir ku celîliyan xerapî ne. Ji ber vê yekê Îsa ji wan re got: Na, ramanê veguhertinê mînakeke giyanî ye. Paşê behsa bûyereke din kir û got: An ew jî 18 yên ku perce Selûmê bi ser wan de ket û ew kuştin. Ev tesadüf bû? Na, hukmdarîk bû xerab û zilamên ku ew kuştin. Berce Selûmê ket û ser mirovan mirin. Lûma jî Îsa ji wan re persîfî: Ma hûn difikirin ku ev hemû kesên ku Urşelîmê diyariye sûcdartirin. Wan hîn jî difikirîn ku xerapî tê ser xerapiyan û wê ew tesadüf belkî dîwanên Xwedê ya li ser wan e. Îsa bersîvê bersîfan da û got: Na, ez ji we re dibêjim, belê heta ku hûn tobe nekin, hûn ê hemû jî bi vê awayî helak bibin. Mîcra Îsa tobe û xelasiyê ye. Dibêje ku tobe û têkiliyê wê ya bi xelasiyan re were zanîn. Tobekirina ku bi xelasbûnê re tê vê wetayê ku mirov di derheqê Xwedan cosa Mesîh de fikra xwe biguhezîne û ji wî wekî xelaskareke kesan bawer bike. Îsa jê tiştekî ku Pawlos di Romiya 3:23 da diyar kir. Diyariya Xwedê Romiya 3:23 da zanibû. Hemûyan guneh kir û rometa Xwedê pê bawer man. Ronahiya 3:26 û 23 çimkî heqa gunehê mirinê lê diyariya Xwedê jiyana herheyî bi Xwedan me Mesîh Îsa ye. Rewşa me ferqa neke, em hemî hewcedariyê xelaskareke ne. Ji ber vê yekê wî di 6:23 da got: Xwedê jiyana herheyî dide û gava ku em li Mesîh bawer dikin, em bi Xwedê re aşîtiyê Romiyê 5:1 da rastkirinê bi baweriyê, ji ber ku em bi bawerî bi siya Xwedan Mesîh Îsa da Xwedê re aşîtiyê me heye. Dema ku em li ser tobe, xelasî û baweriyê diafirin, tê vê wetayê ku rewmana me ya li ser cosa Mesîh û ya ku bi wekî Xwedan û xelaskarê kesan qebûl dike biguhezînin. Wetayê tobe
و باوریه به ایسا به هفرا چونک اوه دوه نفیساره دا ایسا به تایبتی جه گل اسرائیل را دپایوی جبرکو او لپی وی دچون و همو شاندیان جه بون و نودو نه شاگرتین وی ین جلیلی چه بون و دبکو او ده چیکرون بچوک دا بو هندکرنا جهویان و دما کو وی میناک که دارا هجا یا بره به کار آنی براستی از به زاروکین اسرائیل دا دپیوم مزگینیا لوقا 13 و 6 و 9 دارا هجاییه دبره وی اف مثلا گوت میناک که دارا هجیره لریز خا چاندبو و حتی فیکی جه گوتیه لی ندید و چکوره و 3 سالان از فیکی و داران هجیره دگرم و من ندید ببره چمکی بتا ببه و اگر جی و جوی پرسیف دا و جیرا گوت یا خدان ایسا جه هیلا حتی کو از جه دورا خوا بکولم و تخمین گومانه گر فیکی بده هکا نا هونه پاشه جی بکن ایسا بحثا 3 سالا کر چمکی 3 سال بو کو او هین دکن و دچو اورشلیمه و گلی وی او رد کرن دیسا بیکار دببه وی لی وگراند و گوت یا خدان ایسال جی دوی جه برده دا کو دور و دورا وی بکولا و تاخه گومه اگر فیکی بده اگر نا توی باش جی بکی مینا کو وی دگوت کا ام جه بدنا وان اف بهن فرهی خودیه حتی کو از لدورا وی بکولم و گومانه بخم گر فیکی بده هکا نا پشتی کو از جیرا بکم بر حسان کو مروف فهم بکه که از تشتی به طیبتی به جهویان را چه تکیلیه که هیا جبر کو دارا سمبولا خدای وانا و ایسا گوت وان توبه نکر ورن ام زیدتر خطر بدن وان اف ما ودگریه پیمانا یوحنا مدکار دمزگینیا لوقا دا دسپیکی دا دما کو ایسا جگل اسرائیلی را دگهینه مزگینیا لوقا 3:7 نامایا یوحنا جبر کو هم بوی امده ببن هر نیشاف بریانیه لی هون هشیار کرن کو هون جبر خزبا کو به برسیف فکیین لایق توبایی بکن و دناف خادا نبیجن باوی ما ابراهیم هیا چمکی از لورا دبیجم خوده دکاره جوان کونار و جه ابراهیم را زاروک راکه و نها آخل سر کو کا داره هاتیه دانین جبر ویا که هر داره کو هر قنج نای ته جکرن و ته آویتن ناو ارده دا ایسا به بینگهین جهویان را گود گه بدن فیکیین کو هر هایی توبه کرنین گوتنین یوحنا جبون فیسار لوقا پشتی 3 سالان بینگها بینگهین و اف لسر دار هجیره تونه بلکی اف مثلا جبو باو و کره مزگینیه وکی کو ایسا گوت ام فرسیان را دبن وان بصبر لبنده بن فکره کو ام لور تاکز دکن و اوی کو ده انجام توبه رستقین دا فیکی در نکوی جبر کو اگر ده چرچوبه هر حقی دا و باوری دا بویه دبه فیکی بدایه اف یک مادکه بر پرسکه کو ام ببهیسن و برسیوه بدن هر چند ملت اسرائیل ده چیروکا انجیل دا ده احیق کون دا کو ده نافبرا ایرو دا مالا خا به گهینه چه به پیمانا کون چیه چیروکا گل خوده و آماده کرنا مسیحه گاوا کو ایسا هات مروفین پیشین کی بون و کی وی مزگینی دا گل جهو لی ده همان دمی دا دوی ام ایرو ده سر دا لسر بسکنن دوی ام لسر کمیسیونا مزن بسکنن و پیمانا مزگینی جهمی مروفان را راگهینن لگور کتابا کارینا شاندیان همو پیشی لأورشلیمه پاشه لجهستانه پاشه لسمیریان و حتی داویا دنیای ببن
شاهید یوحنا به کرد به فکره مزگینی یوحنا یک 11 دا نیشانا دا و گوت مزگینی یوحنا یک 11 و 15 توبایا راستین جیانا دده همویان اف حتی با ین کو خا ین وی او قبول نکرنه لین کو قبول کرن وی ما فیوان دا ببن زاروکن خوده یعنی جه ین کو باوری بناو وی تینن ین کو جه خودینه و نجی جه داخازینه بدنینه و نجی جه داخازیه مرووینه لیج خوده چیبونه و پیوابو بدن و دناو مدا رونشت و ما رونشتاوی رومتا کو باو یکیه به کرامتا به راستیه تجی دیتن یوحنا شهیدایا وی کر و گازی کر گو گوت یکو من لسر وی گوت یکو لپی من تی برای وان اوه چمکی او برای من بو وان او وکا ملت رد کرن نه وکا گل جبر کو جویا یکم جه 3000 جهویان کو باورین دکرن پیک دهات لی جهویان کو وکا ملت او رد کرن جوان را باوری بوی آنین جه و ملت دن بون زاروکن خوده اف گرینگیا زاین جور جکو ایسا نکو دامس دا گود یوحنا جی دست پیکا مزگینی خادا گود لسر مجارا توبا کرن دوی ام لگوری پروردهیا بفکرن گر کسین هبن کو د مالباتا خرستیان دا مزن بویا لی وی لدجی مزگینی جوسا سری هل دا پشتی ویا که وی فکر خا گهرد و بریارا دا کو لپی ایسا هره جداهی دیاره آنجی ام ببیجن کو هونج خینی خرستیین را دینکارن دبیجن کسین هاتن باوه و گوتن ایسا مسیح را راستی جیانیه دوی روشه دا دوی هون دیاریه که بدن و بگناهیه که هونه درباره باوری خا یا یکم دا فکر خا بگهرینن و لسر جوسا بسکنن جبر و توبه جی تی گوتن جهویان بتواهی ایسا مسیح رد کرن لین کو توبه کرن و فکر کو ایسا مسیح قبول کرن رامان خا گناهداری د جیان خا دا به توبه راستی را فکره هبو و تایا پروردهیا پوشامیه دا پیواجویا کو مروف لسر پاخشیه دا بنگه خا نیرین و رامان خا دگهرین اوه خود گازی مکر کو ام بالا خا بدن سر عیسی مسیح خلاصکار دنیایه و گازی مکر کو ام مزگینیا ببهیسن تواهی جهانه جبر کو تواهی جهانه هوجای عیسیه و جبو ویا که ام لوی یا که دست پیدکن توبه راستین جبو ام جیانا هرهایی بجین و جمرن هرهایی دور بکوین دوی ام جه گناهین خوا توبه بکن و دیاری خلاصی خود قبول بکن